إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، hürmetli mümin Müslüman kardeşler, elhamdülillah münaketip olğan Ramazan Şerif ayının ikinci cuması da gelip gitti. Tağın iki adından, tağın iki cumadan soň indi bu mukaddes ay Ramazan Şerif ayı bilen sobullaşır vakıtta jide. Allah subhanahu wa ta'ala bizlerge nasip eylegen şuşa en hayırlı günde, en mukaddes ayda görüşürge hem özümüzün ostibizde bolgan farz amellerimizni ötew mümkinçiligin nasip eylegen. Şuna göre her bir adımlarımız bilen, şuşa meşgulde kelgen adımlarımız sayın ya Rabbimizge izli ameller yazıp, her bir adımlarımız sayın bizning hatalarımızı g'afur eylep, qilgan amellerimizni g'iybatlarimizni qabul eyle ya Rabbil alamin. Elbette cemaat, Ramazan Şerif uraza ol edem balasına gayet zor fayda hem nimet için verilgen. Urazanın iş derecesi var. Birincisi aşqazan urazası. Aştırarız. Aşamayımız, içmemiz. Şuna göre bu urazanın birinci ilişki. Ama lakin Allah subhanahu wa ta'ala mümin Müslümanlara urazanın tağda zorrak faydası hem nimeti buluğunu diliyor.
Әмма бу мақсат түгел. Müslüman kişisi 2-нче ел, 3-нче ел уразага кирешә икән, күтәрергә тиеш әгъзалар уразасыны. Күзенә, колагына, теленә, кулына, аягына. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem әйтә, әгәр дә ураза тоткан вакытында теле бозык сүзләрдән арына алмаса, уразасыннан аш торудан башка файдасы булмас. Ягъни әҗре юк. Ураза бар, әҗре юк. Нәрсә белән бәйләнгән ураза җәмәгать гыйбадәт, Аллаһ Тәгалә каршында булган гыйбадәт, әтелне тыю мөгамәләт. Ураза гыйбадәт, әтел белән кеше белән аралашабыз. Ул мөгамәләт. Аллаһ Субхана ва Тәгалә тарафында җәмәгать мөгамәләтен тиешле рәвештә үтәмәгән кешенең гыйбадәте дә ирешми. Bu hadis şunu ispatlıyor. İkinci bir hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir türküm sahabeler kilgeç. Aramızda bir hatun kız var. Ya Resulallah, gündüzleri tutup uraza, günleri kırıp teheccüd namazını okuyy. Tik tiri eşi, kurşusun rencide bu hatunun hükmünün işi bulur diyeş. La hayra fiha. Peygamberin cevabı, urazasından da namazından da fayda yok. Niçin? Çünkü muameleti yok. Biz cemaat mümin Müslüman kardeşler gıybedet bilen muameletini ayırdık. Biz oynayımız gıybedet kılsak Allah Subhanahu ve Teala tarafında ecirli cennetli buluruz. Muamelette bizim karışımız salkın, nerse etsek de, erleşsek de, talaşsak da, ağır etsem de, benim bir gıybedetim var. Min bir namazlı, min bir urazalı, min haclı, zekatlı, muhabiri bir verseyden kişiye. Ağırsız hatırlayden mi, babanı reciden mi, kurşunu mu, ikinci Müslüman kardeşli mi? Ama lakin Allah ikisini birge beyleyen. Allah gıybedet bilen muameletini ayırmıyor. Şu iki hadis bizlerge şu delil, muameletsiz gıybedetin faydası yok. Muameletsiz gıybedetin faydası yok. Şuna göre Müslüman kardeşlerimiz gıybedet kılgan vakitte muameletli de oynarız. İki namaz arasında günah kılırga ilgilenen kişinin değil, ütken namazının faydası yok. İki namaz arasında günah kılırga ilgilensiyken, senin aldağı bulgan namazının revişi, huşuk bilen tiyişli derecede bulmalı. Eğer de o tiyişli derecede bulgan olsa, İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Allah Teala və'dəydə namaz deyil, bızıq əməldən qiya deyil. Bunda kim qayıblı? Allah mı biz mi? Əgər də Allah və'dəydə namaz qiya günahlar deyil. Namaz qıdıq günah qılamız, namaz qıdıq qaybət silimiz. Kim qayıblı? Allah Teala və'dəydən namazınız namaz olsağına bızıqlıqdan duyarlar. Eğer de bızıqlıqqa gitkensin namazdansın, namazın namazdır. Eğer de
гамәл белән гыйбадәт. Мөгамәләт белән гыйбадәт икесе бүленеп бара. Һәм без шуны үтәргә тиеш бергәләп үлеп. Шуңа күрә һәрберебезгә дә җәмәгать шушы ураза айын Аллаһ Субхана ва Тәгалә бирә шундый форсат үзебезнең кимчелекләребезне танырга Рамазан ае ярдәм итә. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның хәдис шәрифе бар. إذا جاء رمضان فتحت الأبواب الجنة وغلقت الأبواب جهنم وفصلت الشياطين. Bu hadisni ko'pingiz bilasiz. Ramazon oyi kelgach, jannatning eshiklari ochilib, jahannamning qapqalari yopilib, shayton bog'lanadi. Mana janobat so'rov. Shaytonning bog'lanuvidan biz nindi g'ibrat ham dars ola olamiz. Kunlardan bir kunni Şeyh Ash-Shirawi degan olim yashadi. Hozir Alloh rahmatida Misr davlatida. Shusha Şeyh Ash-Shirawidan so'raganlar emish. Gunohni nishib ayirdilar. Mana bu gunohim o'zimning kimchilik bilan qilinganmi yoki shaytonning vasvasasi bilan? Nishib ayirdilar. Shaytonning vasvasasi bor. Va xuliqal inson zo'rika bizning dodlarimiz. İmam Shirawi aytdi. Gül qabatlanib turgan g'adatga aylangan gunohingiz o'zingizniki deydi. Tik turgandan kelib chiqqan his ham qiyg'ularga berilib qilgan gunoh bu shaytondir. Shunga ko'ra Ramazon oyida shaytonning ta'siri minimum. Bugün Ramazon oyida qilgan xatolarimiz o'zimizning kimchiligimiz. Mana hozir 30 kun o'zimizga analiz yasalgan vaqt. Bütün kimchilik o'zimizda. Shunga ko'ra Ramazon oyi musulmon kishilarga o'zini bir ibrat bilan kimchiliklarimizni tanib, onun üstünde işlerge bir mümkünçilik beradi. Qayber musulmon qardoshlarda jamaat ishida biz mening de hozirda ko'proq ko'lankamada shaytonday ko'rinish yo'qdir. Birsinden birsi so'rashalar nechun bo'ladi deb zorlanamiz. Og'ir emish. Og'ir emish. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilen nişe temperaturike uğramış. Allah Teala bilen 18 saat uğraşacağız. Allah Teala bilen bizim organizmimizin. İnna Allah la yazlimu mithqala zarra misli tuzan birdiği kadar da ağırlık getirmeyin. Sizni zulümlamayın. Sizni g'azablamayın deydi. Nunib olursun deydi. Cemaat, Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala "Yawmun la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allaha bi qalbin salim." Kıyamet gününde işlegen akşalarınız, mallarınız, balalarınız da yerden bitilmez. Fakat Şista kalpli kişigine qıtılır deyil. Kıyamet gününde. Şista kalp. Kalbinin nişik şista durur. Allah Subhanahu wa Ta'ala şistatı için bilgen namaz, zekat, hac, kişiye hayırlı muamele bu, itaat etu, sadaka veru, Kur'an oku, zikr kıl, hem en bilgi Cemaat jingil tugul, ağır, kishga tamam yemaydiganlar deb
депрессиялар башлана хәзрәт, кеше белән сөйләшә алмыйбыз. Белегез, менә шул депрессия башландымы, калебегез чистара башланды дигән сүз. Калебнең юыла торган вакыты җитте. Гомер буе кылган хаталарны искәрчегез. Гомер буе ясаган хаталар, гөнаһлар кешесе, олысы җиңел иде кылырга. Менә хәзер Аллаһ Субхана ва Тәгалә шуны юа инде үзенең рәхмәте белән. Безгә фақат дуаны укып, ризык табып шушы вакытны үткәрергә кирәк. Калганын Аллаһ эшли. Чөнки бөтен гамәлегез үзегез өчен фақат ураза минем өчен һәм мин аңа җавап үзем дигән ди. Уразаның әҗрен Аллаһ үзе эшли чистарда. Бездән сораганда зарланмыйча түзәргә. Түз. Кыямәт көнендәге чистарту авыррак булачак. Бу дөньядагы 4-5 сәгать кояш байрагындагы булган депрессиягә түз. Кирәк булса җырлап ал, кирәк булса күләгәгә чыгып утыр. Авызын чыгап ал, баскыч чыгып утыр. Түз. Бу дөньяда гөнаһларны Аллаһ юа, кыямәт көнендә калдырмаска. Җәмәгать Кайвакытта мөселман кардәшләребез хәтта зарланалар, менә без мөселманнар Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылабыз, ибадәт кылабыз. Дуалар кылабыз, инде менә мин сорыйм Аллаһ Тәгаләдән. Никсен менә миңа Аллаһ Тәгаләдән вәгъдә иткән җиңеллек ярдәм килми. Моны сораган мөмкин бер шәхес. Моны сораган мөмкин мөселман җәмәгате. Ник килмисең дип сораучыларга җәмәгать Аллаһ Субхана ва Тәгалә 4 аят белән җавап бирде. Һәрбер мөселман кешесе Аллаһ Тәгаләнең ярдәмен өмет иткән мөселман кешесе шушы 4 аятны яхшы белергә тиеш. Безнең 4 яктан сәләсебез бар. Беренчесе, Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Әйтә Аллаһ Субхана ва Тәгалә: Ахыр заманга таба шундый бер җәмәгать килер, мөселман җәмәгать. Алар намазларын калдырырлар, шәһвәткә ияләрләр. Менә буларның хәлләре бик авыр. Шушы аятны Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабаларына аңлатты. Мәсәлән, Бұлар намаздарын қалдырған кішілер түгілді. Бұлар сіздің кебек намаз оқырлар. Бұлар сіздің кебек burada тұтырлар. Бұлар сіздің кебек хаж қылырлар дей. Қиямет күнінде бұлардың тоқ қадар болыр дей әжірлері намаздан, уразадан. فَجَعَلْنَاهُ غُثَاءً مَنْثُورًا. Тик Бұларның тау қадар алып келген әжірлерін Аллаһ Тәгалә шәшілген тузанға әйләндіріп, бір әжірін, бір аурылығын көре алмастар. Шуннан тұра Сәубә исемле сахаб: Я Расулаллах, ничек инде бұлар біздің кебек намаз оқып, ураза, әйел сауапқа ирешіп, шушындый әжірін юғалтқан халыққа әйелдерсің дегеш, Расулыбыз җавап бирә Сәүбәнгә: Җәмәгать белән намаз укып, ялгыз килеш
şəhvətə birilib günah qılğan müsəlmanlar idi. Cemaat bilan namoz o'qiy, tik yolg'iz qo'llash kishi turmaganda shahvatına birilib günah qilib dinin günah bilan butag'an kishilar haqida aytadi. Fasawfa yalqawna ghayya. Mana jamoat bizning nik Alloh taolo bizga yordam etmay ekan degan savolga birinchi javobni Alloh taolo shu berdi. Ikkinchi javob wala yumakkinanna dinahum alladhi irtada lahum. Şu vaqtda sizga yordam etadi. Alloh subhanahu va taolo. Qachon siz men tilagan dinni tutib borasiz, siz tilaganni tug'il. Adam bolasi bek yengil dinni o'zincha o'zgartirishga tirishadi. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Men tilagan dinni tutamiz, siz tilagancha. Biz qayvaqtda dinni o'zimizcha o'zgartirib, yengillatmoqchi bo'lamiz. Baqara surasidagi Baqara qissasida kelib yengillatib nadash Allohning kelishini birajamaga kishi ko'proq dinga Alloh taolo qo'shqancharoq ishlasa, ammo lekin bu o'rinda aytashim kerak jamoat bir narsa. İkinci bir ayet var Bakara suresinde وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Biz sizden ortadan baratılan ümmet edip yaşadık. Müslüman kişisi ortadan baratılan el-vasatiye, ortadan baratılan kişi olarak. Yani İslam dini cemaat ortadan baratılan. Ruh bilen meddiyetin ortasında. Xiyal bilen riyayet turmuşning o'rtasida. Xiyol olamidan ketma, bir osqa yerga tushma. Xiyol bilan riyayet turmush o'rtasida. Stabillik bilan o'sish orasida stabillik o'sda. Tanamda hajatni unutma, joningda hajatni unutma, ikki o'rtasida. Ham eng muhimi jamoat ilm bilan praktika o'rtasida. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning hijra qiluvi nishin Umar bin Xattob hijri yilning birinchi kunida belgilagan. Aytganlar Umarga, "Ya Umar, Peygamberimizning tug'an kuni, Peygamberlar Qur'on o'qigan vaqtda yo'q. Hijrani qo'yamiz" deganlik. Çünkü Mekke'deki teoriyadan so'ng Medine'de praktika o'tganlar musulmonlar mana shu imijini qayoqda bizning yigitlarimiz jamoat g'ilmni olib qochib praktika yo'q. Niçin kullanılan millet? Tekrar gidiyorlar, bu da gidiyorlar, bu da yaramıyor. Elimde bu ayetlerin bardırını bu yap koyuşu yok. Maşinalar belirlenir Ramazan gibi yaşın tüven kamede bir işi o bütün dünya muhasıplanır. Yok gidiyorlar. Cemaat, buna benim karşımda duran mikrofon. Tarihini okudunuz. Qozon shahrining meshitlarida birinchi martaba mikrofon kirgandagi bo'lgan qissalarni o'qidingiz. Qonga botganlar mahallada mikrofonni qo'ydirlar deb birsa qo'ydirmaymiz. Peygamberimiz nima aytgan? Bilal qolishgan senga bilib yo'q, men bundan aytgan, bundan aytmaganlar birsa bilan bo'lsa sizni
Казан мәчетләрендә шушы микрофон аркасында канга баткан. Кайсыгыз әйтәләр минем башымда бидга кырды? Җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тәала кашында булган хөкемнәрне ризк аңлый да белергә кирәк. Нәрсә ул бидгат, нәрсә бидгат түгел. Һәм шуны гамәлдә үти белергә тиеш. Гамәл бар, дөнья бар, реаль тормыш бар. Шуңа күрә мөселман кешесе уртада хыял белән реаль, гыйлем белән практика, җан белән тән, шәхес белән җәмгыять уртасында булырга тиеш мөселман кешесе. Ике якка, ике тарафка күчү ул мөселманлык. Бу җәмәгать икенче аятта Аллаһ Тәала безгә әйтә: Аллаһ теләгән динне алып барсагыз гына сезгә ярдәм итәм. Өченче аят: Ва ин тасбиру ва таттaqu ла ядуррукум кайдухум шай'a. Әгәр дә сез сабыр булсагыз, сабыр. Һәм тәкъвалыкка ирешсәгез, bir kişinin de sizge ziyanı tiyiniz. Kişilerinin bizde ziyanları tiyildin. Sebebi özümüzde yeki bir sabır tübü, yeki tekvalıkka girişe almağınız. Buna Ramazan ayı Cenab-ı لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ deyil. Min sizge bildim Murazan'ı farz edip, tekvalıkka girişersiniz. Zorlanıp yere түгел, bizim üstündeşler күп кенә хаталарından arınıp, күп кенә үзеңә бәя биреп, киләсе 11 айда җәмәгать тагын да бер башка үстен булып үткәргә. Әмма ләкин вакытта Рамазан айы башлангач, бик әзәя әлбәттә. Яхшы күңелле хәбәр, туйлар әзәя. Базарга барган идем Казанда. Müslümanlar satalar bir ülkeden gelirdi, hendim baş ülkeden ülkeden kınbağı satalar, kapşak bilen. Min barığa bilegende neme bir evden hazret diye anda bargaç diye sıra diye satışıdan siptirgiş sıra. Min bunu bilmeydim. Kınbağıştan dirisin, kapşakın üstüne koyuyorlar. Stakan bilen kırıp gitmiş, aslan malın şiya da iske girip şagatırı ırısın. Şimdi sıra değil, siptirgişti. İstege rıkın bağışının ismi siptirgişti. 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 Min bargan elimde, kızlar meyitlerine siptirgişti üzerinde Hazret Ramazan ayında bütün kapşak siptirgişti. Meydem Şevval'den çıktılar, Şevval'de özgürlükler. Kalk bir Şevval çıktı, yollarına bayarı. Kalk çıktı Şevval, gaybet yarı. Kim etti? Kim etti Şevval'de yarıydı, Allah'a koyup gerge. Yarıydı Ramazan'ın mukaddes ikenliğini ihtiram etmek gerek. Emme lakin Müslümanlar nüvayete bütün kapşaktı Ramazan'da ırık. Biz cemaat kimni alıyoruz? Anlasın darlamamız bizge ziyan ederdik. Hem 4. ayet Allah Subhanahu wa Ta'ala İnna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Üzerinizin içinizdeki olan halatınızda özgürtmeyecek. Allah Subhanahu wa Ta'ala sizin geri yatağı halinizi özgürtmezdi. Şu an biz üzerimizni en evvel özgürttik. Geri yatağı olan bizim iptaşlarımız, koşlarımız, ailelerimiz, balamız, cemiyetinin özgürlüğünden en evvel Müslümanlar özgürttik. Buna Ramazan ayı cemaat her birimizge de şunday mümkünçilik hem fırsat verir.
dinni dürüst anlab, Allah subhanahu wa ta'ala dürüst ibadet qilib ham muomalatni da birga ko'rib borgan vaqtda bizning dinimizning shin maqsadi oshadi. Bilasizmi janobat? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkadan Madinadan uchib kelgach, qavmlar yig'ildilar va so'radilar: "Seni Alloh nima jibati bizga?" Ya'ni kishi dunyosi. Peygamberimizning kelimi, ya'ni dinning dunyoga seni nik jiberdi Allah Teala. Nik. Devlet bizirgemiyor, boylık jirgemiyor, yurt satırgemiyor. Neseli bekliyor? لِأَتْمِمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَقِ. Benim bu dünyaya gelişiminin tip maksadı değil. Hayırlı ahlaklarını tırgızı. Hayırlı ahlakını tırgızı İslam dininin maksadı. Mine şu maksadla nasıl işleyebiliriz? Şu cemaat hayırlı amel olur. Tüben kanı. Şundan da edilir ki min cemaat bugün günde alanda, bugün günde de siz aldığında varasınız. Elhamdülillah cemaat yaşlar, alılarını karanlıktan iyiye dağıtasınız. Siz yaşlar, bilesiniz ki eğer soğuk olasınız. Evilerini, babalarını iyiye güneyimli soğuğu tügün, sizce karab alar kireler karanlıkta. Mini itteler deyip namaz okuyun. Bu cemaat başka bir koyun, ben reseyde çıkardım. Reseyde. Her kendimden önünde sırada bir kişi, 600 kişi. Biz Kazan'da bir ay jiygamız, Kazan'da bir ay jiygamız, 1000 kişi aşağıda. Bulup çıkarmış yok bir de Allah'a tapşırır mı? Tübenki ama her günden 600 kişi başlarız. İftar. Mine bu halde cemaat bir köngülde bizim işi. Şu işlerimiz devamlı olsun. Mine şunun birgelikleriniz, birden bulduğunuz gıybetette, muhameletiniz beylenip var. Niçin zor şişkayet etmiştiniz gıybetten muhameletini beylenip işlegeç. Mine şu vakitte Müslüman cemaatine Allah'ın yardımı gibi, bereketi gibi hem şu şimdi bereketinin devamlı olur. Mine şöyle devam ettiğiniz cemaatlerimizde bir umuşlu aranızda jil falan kire görmesin. Mine şu şılay yaşayıp işlerimiz elhamdülillah özür şiirletimiz Müslüman dinleri için zor bir etergiş. Sizge karab kurner alırız. Sizge karab ak kınneşimle kınneşeriz. Dilimiz başka rejimlerde de, başka rayonlarda da şehirlerde şurada yoksa şeyler dedik. Müslüman halkının cemaat dinin kitapka karab tübür. Bizning hamelge karab beğenir. Kişi, Müslüman kişisi, İslam'ın kızısı. Müslüman neydi? Buna İslam'la şuşun değil, beğenir. Niçin buna İslam'ımız hıyarlar, silebildik? Buna biz neydi? Şuay beğenir. Allah subhanahu wa ta'ala hamdülillah de ikisinde sağ selametlik nasip eylesin. Tıkkan buraları kabul olsun. Kılgan namazlarımızı Allah'lara kabul eylesin. Ağır murazalarımızı Allah'lara jingireytip, şifalı bilsin Allah'lara hastalık olanlarımızla, aramızдағы birdenlikni saklap, yaratılışın kurtarlıkta var, dostluğunu saklap, Allah'ın rahmeti ingen mahalle hem cemaat olmuş Allah subhanahu wa ta'ala nasip eylesin. Aqulu qawli hada ve estağfiruhu innehu gafurur rahim. Esselamu. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا